mina ngizalelwe igasi eTempton bekublind bekublind because yabona mangisakhula bekuseshithi igana waya and ngapha obviously nabantu ngapha sithanda idisk sigame idisk yabona nini kunabantu bebashaya futhi igazi demo game idisk seyisukile sekumele sibaleke yabona manje kumele kuliwe into engabuyi phansi and bekuthi nama group amaningi lapho ekhasi bekushanga ama group abhaya lapha ya magangster ngaphana nga nezinye bathi ama bomb 4 nezinye bathi ama Bacado bana kakhulu ebezihlupha kakhulu ngama section lezihlupha kakhulu lezi ama bomb 4 manje kucinise kuba last ebengazi ukuthi yabona yazi noma kanjani lentwana zifaka ukushisa bebazibiza ngama OVN bezifaka ukushisa lezi ntwana lezi yakasi lonke bebazibiza bathi ama over the land sokuvela kuma 100 and something lentwana lentwana lezi zivurvaya khona lezi and lezi ntwana besingasukelana but bangazi besuke kenzakalani bana bakuthiwa ufuna ilezi and emote bang sisentwana yabo bengaka understand kenzakalani ngisiphushela music skela ngiphushile man until nge-11 G10 ngimrepeat right shuthi manje mangizomuphinda bengisaya yabo bengiskela nje kushaya business bengibhaya isizolo mina the most skela so ngagcina sengicabana no mem bakhuluma noma kanjani lo mem man banokungena la yena bana nobuntu ngingite wena mem ngisumnyama ngale ndlela ukuthi ngibize ngale ndlela eklasini nje yabona ukuthi phela ngifasile la eklasini so sesiphuma la lo mntwana uyasho kanjani lo memo uyinga lo bezomnyama sozongilanda ngodaka malanda ngoseye ngaba yabona ngicabeka khona dala uthi ngimlande lo yamhasha khotman mari flop lelo khotman so esikela kumele ngibuye ngizoxolisa iAssembly phela manje ukuthi indoda ngingenza iflop ayifethi ngaba mzukuzulu ngoba endlini ngangumntwana ogrand phela endlini ngangumntwana ogrand emara thama shithi mabalitshela ukudanda lo memo aka report bengino sister lami kanje khazi mvanenye nekhulumana lawo bathi uThebosi sela shona manje khulumana lawo singivana lapha esikela bekhuluma indaba yami batela umuntu lo njalo uhlala ngaphandle athengisa insango la esikolweni la kumele ngidecide ukuthi ngasiyeka isikelo kanjani ngaphuma ngayo sinisikele ethithukana ngageleza la so mangigeleza masiya kanje kathi 11 ngasiyeka kaphela da into le and khona laba bazongifuna khona ke khulumana yabo awulela dala umuntu ngifuna bani beshanya intwana la ema8 bengilile intwana zekasi la bebasathela kakhulu ikhwama kulekhwama zama Nike nanani wonke ama fighting ibe nawo khotmana ngizange ibe ne fight yami ngaphandle le yama gents esejozi sanke ama fight entwana zami zesikasi ngicela ukuphatha insimbi khotmana nga 17 mangilo ngichubeka nendlela yamagangande lewe igcina sibe segazini ayikho into emnandi ngegala ayingeke ayikho into emnandi ngegala noma unikubona ama adlala ngayo ayenzeni ayikho into emnandi ngaleyo khotmana manje njengoba ngizoboshwa bekuboshela yena igala so kumele ukene ukuthi khotmana isibhamu lo esidangerous ngakhona yoboshola amabullet boshola pointing of firearm uboshola ukuthi dubula abantu in a position of one yabona bakountela amabullet ngama 2 years wonke kuna case isibhamu zihamba kancane basitholile atile bathahamba ngizokubona case yakho mina ngimuvele high court hayi lesi small court ufuna ukumuvele high court kusho manje dai case yakho enkulu la into engizokenzela nokuchintsha date now ngikise high court mara manje akona bail ozoyithola akona isizwe ngithumele emodabi ngikhumbulele ama out lawa yangi yes angithi bhengo leli khala lithini man khalo leli bheka la emuva ngibona khala kuphela man and ukukhumbula ukuthi ovulami lisesene question kuye kanjani why story akasazi kahle akazi kenza lapha khulumana kumuntu bakazi kwenzakalana lapha ya sengimodabi ngiyaqala kuyemodabi bengiya lapha ngiyovisita sekungena mina la uyayibona so manje yabona ukuthi mase siya la khulumana kenzakalana mase siya la emodabi ubonye uwani phela thina okay ukuthi lesi sibosho lezi ezinye zibuya ku trial ngisho zingena ngapha so manje ziyakenana zikena amanombolo nani yabona thina bonye uwani abonye uwani sibheka kabuhlungu ngabe uyangathi saziniki emhlabeni omunye phela la siyakhona saziniki sizobusela siyaphuma sibaqala bakhuthuzana sizaphuma la abanye bayenza into zabo abanye bayanyusa abanye babuze endodoni ungene emajentini uphethe mina ngiphetha nganezi ngigibela la
ama-gents angena ama-toilet ayanyusa la. Mina nix angazi ukuthi yini ukunyusa, yimuntu nje. Manje shini masigibela sangena sapha. Kunenya masifika kunenyawo thina. La uthi bhekana nama-tattoo ethu lapho, bhekana nama-tattoo ethu yababona ama-gents ama-rafter ngakhala impama la manje. Babeka le side babeka lana le. Ecala inombolo khona intwana yabhayiziseka. Ayazi nix intwana. Intwana nje uthatha into endleleni. La iyakhona ukuthi isituka sithini ayazi nix. Kulawa la iyakhona la sikhuluma khona isituka. Sipanta ama-rafter le intwana la esandleni. Bamcela akazi nix. Khuluma into yale side into ekhuluma ehlangana. Bazoshala intwana khulumane bazoshala intwana khulumane. Shithi manje bayishaya kanje bagcina sebayithathela nempahla le ntwana. Kuba gumba bahlala babhekana la akuthi beka into ukuthi hayi khona la akunamuntu ofakazayo athule ngathi nami nakeza mina ngisakuseni straight ngibushiwe ngisaya emodaba asigena la khulumane siyilayo basibhekela lapha yana sisibhutubhuti lapha yana basishifta you one side yena nani sikushala ama fingerprints le ticket la khona. Mafika mina la khulumane libheke le ticket lami libheke mina. Libheka le ticket. Lithi ndoda, yini ngaka uyenzile wena? Sibhamu. Faka ama fingerprints la. Ya shift ngokuba bengakeni lagojwa la khulumane. Kagoba lapha khulumane. Ya, squad. Da ama-gents makhumula ngene, ngisho ukhumula kumzini. Ya mina ngimangela abantu bakhumuliswa yini manje la. Ngingahlatshwa ngesinye isicima la e-prison wala ngisho isikhathi. Khumula wena siboshwe, khumule. Wami ngikhumule manje. Ngempama wena. Ngidonswa kabuhlungu beka la esayidini. Bakhumula. Singakhumula nami lapha yana. Nginyuwana khulumana ngazi nix. Ngilandola isidudla la. Bapenya nale nyama. Phenya le nyama. Phamisisiso wena. Phamisisiso. Ngiphamisisa. Shaya funa ukujump. 1 2 3 siyabuya futhi jump ngapha. Ya. Khamisisa imilomo ngala. Siyangena. Phela sazinyusila ngisho la. Mazingena mefa yatsiba masha and for jump mayitsiba yavula for jump. Exoizole la. Sizomistream sizoma. Yo. And awume ngenyawo khulumana again. Uyagoba lapha ya. Angeke ume ngenyawo, mina ugobe la. Siya squad. Badilana lezi. Badilana lezi sikhathi zithini 4:30. Bavalile ijele livalile. Siswe block. Babenzani la qathaka babamura khulumana. Babamura kabuhlungu nama-gents lawo. Kula ngicacele khona kule ndawo ikumnandi le. La kusejele la. La kusejele. Lapha ya khulumana khona ama-gents akhishwa lapha ya khulumana. Khona abantu abaphumayo khulumana baphume bolanda abantu abafuna ukubalanda babayenza into abazenzayo baphinde babuye bazolala. Namuntu ozokhuluma. Umuntu bakhishwa bayini? Bakhishwa khona la. Maybe kufuneka wena uyendaweni eso. Bakhishwe la bavali. Eseleni. Bakhishwe bavali. Basuka. Angazi la bayenza khona into zabo baphinde babuye futhi. Ena ngiyofakaza ngikusho nix uzobulawa la. Ebusuku. Man. Lapha zenzeka izinto lapha khulumana. Lapha zenzeka izinto khulumane lapha yana kungakulela kuze kulela isinkwa la. La ngaphandle isinkwa sasilahla. Ndaye isinkwa into enkulu. First night time mangifika la. Khumbula nginashitha ngina nix. Ngilala kuphi? Wonke umuntu lapha ya uboshiwe. Ena ngeke ucela umuntu kulalisana nomuntu kanjani. So mone shit bazokunikeza ibase. Ngakhona. Khona into ukhiphe. Akunanto amahala ejele. Ayikho into amahala. As long as uboshiwe, ayikho into amahala. Lo muntu uthathayo lento umthathela yona wena. Akunika wena. La yakhona uyophila kanjani? Usolva kanjani? Ubani uzomnikeza la ile? Anikeze wena. Endukeni ukuthi mawudla ukudla kwami ngeke ngihlale ngiyodlala mina. Udlile mso. Ngenzeni mina? Ubhema ugwayi wami. Akusho wakho wa. Yebo ngikunikile. Angisho nwazi ubona ngikunikile. Ama-mind games adlalwa lapha khulumana. So first night bekublind ngalendlela ukuthi benganandawo kulala and ngilala basibeke ngasemnyango and yabona ucisha inombolo kuphela la. Cisha inombolo kuphela and uyayizwa nawe lento ikhulunywa la ukuthi akazwa izwa nesekazi. Ukuthi kukhulunywa ngawo kukhulunywa ngobana wazi. Omunye uyarasa omunye uyashaya la omunye uyaliswa omunye kenziwani. Awungene omunye bamenza into zabo la ngale mashawa ziyadlala. Awungene wena la. Abanyusile bayokhipha ngala emashawa. Wena uboshiwe igcinile. So i-life emele uyibheke leyo. Ngapha mfethu basinikeza ingubo ezigrey,
sinamathethe lezi ngubo lezi ya ngcolile la man ngcolile la singena la vele zishubile ngale ndlela ukuthi phela mina futhi ngisafake nebooster sespanini angisho bancane la boots ama-gents ayagodola phela wona nama-boots bagodola uzana ama-jacket singena namhlanje kusasa masivuka iblock 2 kaliwe awazi leze clever bekulelwana phaya bathi istimela sichayisene bathi goods or whatever kafa abantu la khotman kulela seyilile ya kafa abantu da and bayichuma ngapha eseyilini ndabe sikhona thina iblock isuka ngale seyiza ngapha oh man kulwa ngapha kushuthi mabakenana ngisho bona bafowethu sibayalwa sekilwele yona into yakhona thi angazi bani ugwaze bani lapha yana ekitchen so manje bakugwaze lapha ekitchen iqhubekiswa ngapha because phela umfowabo nalaba umfowabo but manje thina sazi nix yabo sekuyaliwa akena khuluma ngala le shower da agijimele ishower da ngamadolo sikafuli sihamba akancane hamba ngamadolo ngishawa lapho ngiyakhala buhleba kuphelile ilife yakho nje khuluma nazi kanjani iba iyachinja uba komunye umhlaba ofushi shuthi noma ungena uright ngeke usaphuma uright ngeke usaphuma grand nokucabanga ngeke usacabanga sharp because khumbula ukuthi uphila nabantu abaningi yonke into enzakala khona la uyashawa uyavuswa ngo4 ngo3 na counter yenziwani nogeza ngamanye mageza amanzi abandayo ugeza amanzi abandayo manje abantu bageza amanzi eshisa abantu abanikundla zabo but yabona into engiyibhekile ukuthi manje la ngeke ngayibona ukuthi ingifundisile ijele ingifundisile ukuthi ngizinake ngimphumela ngaphandle ngathi no shithi mangizolo moya manguzolo moya ukuthi manje ushaya la ngaphandle ngathi no more ngathi izongifaka ejele hayi yalivuma ukuthi manje mistake yami ngisho icala lami yalivuma straight ukuthi manje angiyilena le ngilivuma straight because everyone deserve peace emhlabeni lento manje yabona mangibheka nokubheka la ekhasi yabo ngone lentwana ezincane zisabhamba into ezincane zisakhuluma amanombolo into ezincane zisaphatha amagani ngizibuze ngithi yo mara yabona yiphi ubani umuntu ongasitep up akuyakhuzela intwana bafana bami le system enifuna ungena kiyo isystemeni sejela ikenye indlela ali kubulalisa ngomphakathi ayil ya uzozithola sowufela ama case ongawakeni yabona into engifundiswa ejela man 1 idiscipline jela discipline kakhulu nokuzinaka futhi and then number 2 life lesson engiyithola futhi to being motivated ukuthi life inzima kangakanani life ama decision mawathatha azokushiya apha egcineni that's what I learned there ijela likumnandi noma ungathi ungena namhlanje uphuma izolo ngisho uma lentwana mazingena sinokuphuma sibamba but awubuye ejele bese ganga kakhulu so end of the day life yakhe iyabrika iyami life yakho imensi phuma ungana nix and ihlupha abantu yabaye baluza abazali since baboshwa baluza abantu ababathandayo since baboshwa abazi babangcwaba bazi namathina khona ukuthi akho so enye into futhi ngokumane ukuthi second chance engiyitholile I need to use it ngokuhlakanipha ngilena into ezibhaka manje la ngilena into ezibhaka kakhulu eziningi zilenile la pursue music ugcina ujini ngisaphesiwa ngawo so sekumele manje ngicale ngo-upload ngiyenzeni ngifocus kuyo kakhulu into engiplanile manje futhi man ngifuna ukushaya ikhishi yabo ngifuna ukuyishayela ikhawashi nje ekhishi and then ngibhayise bese ngiphusha music nama event push ama event kakhulu special ama event shama event for lama upcoming artist intwana zami nginazo ngizaziyo then I plan yami leyo push ne motivation school yabo motivate le youth because environment ikhawathekile manje youth hormone ikhawathekile why ngithi umoshekile youth number 1 asisahlonipha abazali isystem yangaphandle ifast kakhulu sesikwazi ukuthi siphendula nabazali bethu sinoma kanjani awufusha abantu sibadingayo the most and number 2 into masinganayo sinayo into monganayo indlini ifahluleka ukuthengela hayi ukuthi abakuthandi hayi ukuthi abafuni bayafisa bara bakhona nawe uyasazi isimo sasendlini and umngane ngeke akushiye ndawo umngane uzokuleader to the way ukuthi akunikeze pressure ugcine so wenza into ezi wrong bafethu they must stay away from prison
they must stay away from crime. So the only thing that they can do is respect abantu abadala, and let's understand the one thing ukuthi once si pusha abantu to the point ukuthi sifuna ukuba right life ini, sifuna ukuzibona sesifana nabozibani laba bantu laba sibazi bayenzeni ukuthi bafike lapho. The only thing that we know thina ukuthi namhlanje silale singadlanga izolo, and lezo silale singadlanga namhlanje kumele sizame iplan, but kwayizonke ngifana namhlanje sasa ngeke sazi kwenzakalani. Need to be patient, si focus just nje abafowethu kumele focus esikele, ama-sister nawo focus esikele isibalulekile manje. Bangaba good ngengadi ushaya ingadi ushaya ingadi ku-grand egcinile uhluphanga umuntu akunaphoyisa elizobala semva kwakho, even ayisipani mengakufuni mara mase ikufuna la imosha yonke impilo yakho. Dingeka ukuthi uma umuntu uzifocusele man, hlonipha umuntu omdala. So bengicela man ukuthi azini nama man akhona ikasa Shayman Power, yabona, motivate le ntwana especially azi ukuthi kenzakalani nge-life, motivate le ntwana lezi. If isipana sikho then baba motivated to small businesses, angisho sine government angasiphushela ama small businesses, siningi esingaziyenza.